Za vas koji ste došli čut samo jel ovi telefoni uopće valjaju? Da, odlični su, dapače, čak i preporuka za kupnju jer su šanse da su konkurentni telefoni koje gledate za ove pare osjetno lošiji. Pričat ćemo o tome. Imaju vrhunske zaslone, u nekim slučajevima bolje kamere od nekih top modela, praktički flagship procesore, ogromne baterije, 7000 mAh, u startu 512 GB memorije, stvarno 2 komada telefona, ali naravno nije sve tako bajno. Pozdrav svima, ja sam Mislav Bušić, a ovo je nova Xiaomi 17T serija. I da odmah razjasnimo ono glavno pitanje, kako sad već 17T kad je 15T došao prije samo nekih pola godine? I ima li uopće nekog napretka između 15T i 17T serije? U slučaju Pro modela, pa ima i nema, ajmo reći, jeli, ima, ok. A u slučaju običnog T, da, ima. Mislim, sve zavisi što on treba. Kao inače imamo obični i Pro model. Pro model je ovaj put crni kod mene, onako, ko voli crni, nek izvoli. Ali ovaj obični 17T, ljubičasti, rozi, lila, baš pogođen. I ne samo bojom, nego i veličinom. Malo je manji od Pro, mada ne baš toliko manji kao običan 17. 6,59 inča u odnosu na 6,83. Onaj obični Xiaomi 17 je bio 6,3 inča, ako nekog zanima, a Ultra 6,9. Razlika u odnosu na 15T seriju nije velika, ali za neke, kažem, mogla bi biti ključna, ovisi koji telefon kupujete. Nego zašto su ovi telefoni već sad predstavljeni, a ne tamo negdje u 10. mjesecu? Pa godinama govorim da stvarno te serija u 10. mjesecu nema smisla. Zato što onoj glavnoj seriji 13, 14, 15, 16, 17 Xiaomiju padne cijena dovoljno do 10. mjeseca i onda taj bolji telefon ispada jeftiniji. A ovoga puta, kako su predstavljeni skoro u isto vrijeme s razmakom 2 mjeseca, ova serija čak ima smisla. 17T Pro je za 850 eura praktički top model. Ok, ne baš top kao Xiaomi 17 koji je, ruku na srce, ipak nešto bolji telefon kažem, ali je jako blizu. A manji 17T za 650 eura vam dođe kao nešto, ajmo reći mid-range, ali puno bolji. Dosta jači od Redmi serije i sličnih konkurentnih telefona, ali ipak ima neke stvari lošije da ne bi rekli da je baš top model. Dizajnerski odlično napravljeni. Sad, ok, može vam se sviđati ili ne, što svi izgledaju ko ja tu s ovim ravnim obrobima. I jedna razlika vam dođe u grbi kamere, jel? Između svih modela telefona na tržištu, valjda. Po osjećaju u ruci jasno je da je Pro model ipak nešto više premium od ovog običnog, ali to jedno kad ih direktno usporedite. Jer danas razlikovati šta je staklo, aluminij, titan, staklo, plastika ili šta već, gledaj. Ako znate šta je razlika, pogotovo kad se to muči, onda birajte Pro, logično. Jedina stvar koja mi se ne sviđa i objektivno je mogu prigovoriti je optički čitač koji je na dnu zaslona, a ne bliže sredini kao što je to bio recimo slučaj sa Xiaomi 17. Ali prednost kod ove serije telefona je što bi ovaj trebao biti optički čitač, a ne ultrasonični, bar mislim da je optički, a to znači da možete zakeljiti kaljeno staklo na njega i bez problema će vam raditi savršeno. Ono što mi se jako sviđa kod ovih grba kamera je što se telefoni ne klackaju po stolu. Kako je to rijetko vidjeti danas, A i dobro su dizajnirane, tako da ga lako možete očistiti od prašine. Za razliku od običnog Xiaomi 17 koji mi dizajnom baš nije legao. Ono što mi je leglo je preporod u kvaliteti signala, prijemu samom, u odnosu na recimo Samsung. Xiaomi već godinama radi stvarno dobar posao po mom iskustvu. Zasloni su vrhunski na oba telefona, ali stvarno, ala top modeli. Niz certifikata razni za zdravlje očiju, hardverski je to postignuto da oči se manje naprežu, da jednostavno stvarno su to digli na jako visku razinu i volio bi da i ostali proizvođači to prate. Definitivno opet se nadovezujem na Samsung jer ovo je jednostavno konkurent Samsungu. Preporod što se toga tiče. Jedna stvar što recimo Samsung ima je antireflektivni sloj na svojim top modelima. Xiaomi nema niti na top modelima, kamoli na ovako nečemu što nije baš top model, jel? Tako da to je jedna sitnica koju bi volio da ima. Ali opet što se tiče otpornosti na grebanje i to je sve standardno kod svih telefona, stvarno visoko. I opet imamo slučaj kao i na 15 serije što bih volio da svjetlina može ići još malo niže. Bude niska, ali baš bi ja još malo za mračnu sobu. I na oba telefona dobivate predinstaliranu tvorničku foliju, a u kutiji ćete naći i zaštitnu maskicu, tako da u startu ste već osigurani. Punjača naravno nema, zahvalite se Europskoj uniji. Zvučci su skroz solidni na oba telefona, dovoljno jaki, nije to problem. Jedno što im fali možda malo punine koju ćete dobiti ipak kod baš punokrvnih top modela. S druge strane, recimo vibracija je onako uglađena kao na top modelima, nije dovoljno jaka da osjetite baš uvijek u trapericama,
ali to je neusporedivo u odnosu na midrange telefone gdje je uvijek onako nekako drndava. Kogod je koristio midrange telefon za da on ima onako drndava, ovdje onako smooth, onako uglađenije definitivno. I ove godine imamo situaciju gdje Pro model ima bežično punjenje, a obični nema, s tim što oba telefona ove godine mogu reverzibilno bežično puniti drugi telefon. Što znači da uštikate kabel u jedan telefon i drugi i jedan će puniti drugi telefon. A često zaboravim napomenuti da su telefoni vodootporni, danas su više manje svi telefoni otporni i na vodu i na prašinu, osim ako ne uzmete nešto baš najpovoljnije, ono tipa 150 eura rang. Tako da što se toga tiče, tu ste stvarno mirni sa svim telefonima više manje. Softverski svi znamo, HyperOS 3 je tu, volite ga ili mrzite, nema pomoći. Ruku na srce, najbolja stvar kod njega je što je baš super responsivan. Eno, Josip s Byteboxa, ili Ivan, ili oba, kunu se da je to najbrže iskustvo među svim telefonima. Gle, kad je brzina izvođena animacija, otvaranja aplikacija ili registriranja dodira u pitanju, stvarno sam zadovoljan. To HyperOS, stvarno fino su ga usladili. Klasično ima svojih mušica, predinstaliranih aplikacija i slično, sve se to da lagano riješiti. Mada, pazi ovo. Resetirao sam ovaj 17 na tvorničke postavke, čisto da vidite što sve dolazi predinstalirano. I za razliku od nekad prije, ovo je kamilica. Tek par aplikacija viška, možda ne za Amazon i slično. Nema više bubble igrica i onih sličnih gluposti, tako da i Xiaomi napreduje. A imamo još jednu stvar, a to je da oba telefona imaju 6 godina softverske podrške. Za ovaj rang dapače, odlično. Kroz to vrijeme hardwareska podloga bi trebala biti stvarno dobra i vrlo je slična kao i lani. Novija generacija procesora, logično, trebala bi biti malo jača. Sve je to fine tuning, ništa ono specijalno. Duše, čak ovaj novi Dimensity 9500 u Pro modelu je korak na bolje u odnosu na lanjski 9400. Da se ne pravim previše pametan, ukratko dođe vam skoro ko Snapdragon 8 Elite Gen 5. Mrvu ispod, neprimjetno. U manjem modelu je Dimensity 8500 Ultra, što je skoro isto koji onaj lanjski, iskreno ja ne vidim barem razliku, možda se varam. Ali u svakom slučaju, ono što trebate znati je da je taj Dimensity 8500 Ultra neusporedivo jači od Snapdragona 7 Gen 4 ili što se već ugrađuje u Redmi i ostale konkurentne telefone iz mid-range ranga, tako da ovo je puno bliže top modelima, ala S25. Dobro, možda ne baš S25, ali S25 FE, slično, evo, tu negdje, tako da stvarno dobar procesor. Nego kamere. Ovoga puta velika novost, jer te serija manji model, odnosno onaj povoljniji ne Pro, nije imao 5 puta zoom. Ovoga puta 5 puta zoom kamera ugrađena i to ista kao i na Pro modelu i u ovoj manji. Ovo povoljniji, jel? Ko voli zoomirat, to će mi drago čuti. Iako je ovo samo po sebi razlog za veselje, dapače, a i same kamere su stvarno jako dobre, meni su ipak one na običnom 17 ostavile bolji dojam. Ipak je to jači telefon. Mada usporedno sa mid-range klasom, da nema se što pričati. I 17e i 17e Pro su osjetno bolji. Trebali bi biti. Pro model ima malo bolju primarnu kameru od običnog 17e, mada nije toliko velika razlika. Je i nije. Čak i u lošim uvjetima je to relativno slično jer se oslanjaju na isti softver, ali ne mogu reći, Pro model malo bolja primarna kamera. Ove ostale dvije su iste. I za ovu klasu telefona to je odoka očekivano. Bolje od mid-range-a, da, definitivno, a nije toliko lošije od top klase. Dapače, u nekim uvjetima, kad je u pitanju krajnji zoom, često će oba telefona biti bolja jer većina top modela, barem ne onih ultra, dolazi sa do 3 puta zooma. A ovo ih dobiva jer ima 5 puta optički. Sad, ovi telefoni su stvarno bili prekratko kod mene da bi vam pokazao neke šarolike primjere i većina primjera koje sam uvatio su iz privatne galerije, a ne žele si prijatelji baš biti javno eksponirani kako piju brusnicu, ne znam zašto. Tako da morat ćete se zadovoljiti sa ovo malo primjera što imam i kakvi jesu da jesu. Jedna me stvar samo mučila kod ovih kamera, a to je što mi iz nekog razloga telefon je non stop javljao da sam preblizu predmetu kojega fotografiram. Stvarno ne kužim, ne vidim razlog od odmah. Čak sam i mjerio 30 cm, to je minimalna focus distance, udaljenost od koje možete fokusirati predmet za makro ili tako nešto, ali dobro, nije bitno. S ostalim sam bio skroz zadovoljan. Klasično ultra širokokutna kamera je najslabija karika, trebala je biti bolja, barem po meni, jel? Preko dana po suće svrsi ima stvarno dinamički raspon i sve to stoji, ali ovako po noći ne baš i nema ni autofokus, tako da, evo. Gle, što se tiče kamera, stvarno bi trebali biti super zadovoljni za ovaj rang, kažem, jel? Dobar dio dojma telefona ide i na bateriju, a s ovim novim Xiaomijima to je stvarno došlo na razinu da pitam se dokle ide dalje. O čem pričamo? 7000 mAh u Pro modelu i 6500 u manjem.
Uz to, Mediatek se meni obično znao ponašati čak i štedljivijim i manje toplijim od Snapdragona. Hladnijim, manje toplijim. Kažem, moje iskustvo, moj stil korištenja, ja barem nisam imao nikakve brige. Uz to čak se i malo sporije pune nego prošla serija, to je zato što imamo veće kapacitete baterija. Istina, ovaj sad puni sa 100 W, Pro model, a ovaj sa 67, meni se čini, ali u svakom slučaju trebat će im skoro sat vremena da se napune od 0 do 100%, što baš i nije ono kao sad najbrže, možda 50 minuta negdje za ovaj Pro model, ovaj možda neki satak. Ali što je veći kapacitet baterije, to je tako. I uz ovo ograničenje Europske unije, punjenje telefona će biti sve sporije iz godine u godinu. Jer jednostavno brže se ne smiju puniti, a kapaciteti baterija su sve veći. I kad sve zbrojimo, da li ovo vrijedi 850 eura, ovo 650 eura. Gledaj, kad pogledamo šta je sve unutra, rekao bi da, ono vrijedi na pravcu svega. Ali kao i sve danas, meni se sve čini nekako barem 100-150 eura skuplje nego što bih ja volio da je. I tako je sa nekim svim stvarima. Tako da možda ga naći operatera nešto povoljnije. I eto, toliko od mene danas i vidimo se idući put.